deni atte makun raylo joka yatte mi mawangilada ko jokai apa iya turone kong kamawangi tapamatan nam itu dena kadage rumah bo tapamatan nam milala kinri pole makitu tapahangi di makun raya apa iya tu napura na wacara matannya nanya ko sorry mondri makada pura na tu podapu ngalina to mi atu makado gandru sumemen ni jadi ini penting. Jadi saya ingatkan nih, makanya yaitu minyak wangi nama kunraye nampak tapi tidak berbau. Makanya gincuna matandra tapi dia nak bau. Yaitu syaronewe berbau tapi tidak nampak. Enang karoani mak bedda. Ega. Anu bacaan yaitu komate huhe.